tun tuma chuan thil thar te pawh han chhop chuak ta ila football khovela transfer lai ani chhori don boka chu wangin football ti topika transfer chungchang vombei vek to lovin transfer thuleng bik hi a hranin da ta zokila ngai thlatu te tan po a fel fai zokin arin om chu wangin transfer chung na hi chuan transfer thu thar ti in topic thar transfer lam hoi bik a hlom dewin kan da thinang football ti topic po kan chun zom zel dona ama ain ngai thak tur kan nga deuh don ti na ani ber chu abultan na ani boka transfer thu thar part 1 ti vele thorila ri chho vele mop mayang o Fabrizio Romano atangin transfer thu thar engamozat kan hrezela chungzinga chuan Manchester United in an hnai to viau emoti lain German club Bayern Munich chuan South Korean defender thazet mai Kim Min-jae chu an lo hnai hlea Asian defender tha hi Bayern hian mi mal thila inrem na an nei pui trep to hei baka hian German champion hian an club mathlir te Kim Min-jae hi an soi pui dona chu tianga ruam manna an siama po chuan an in pei thokhat viau to ani ome Manchester United in Kim Min-jae hi be sei ve ma sela engma anin kara ti fel ala om lova thathar July tha hian Kim Min-jae release clause palmak thadoi somli pathum borvel nia soi chu anung tran dona a release clause nun ma hi chuan sumtam zoka leichua angai arin om Manchester United hian an lalu du tak takani chuan an tran thar hle angai dona an che deuh vat po atul don Chelsea po in Arsenal in laklu an tum Brighton midfielder Caicedo chu in biak na thuk zok an nei pui zela tuna an in biak na nei china chuan player contract tur chungchang mimal thila player ham thatna tur lam an soi thleng to a hetiang ani chuan Caicedo hian Chelsea pan hi a hre lo ti alang ruak ome ma se in remna ala om chi alova hun an lama mo deuh don Chelsea hian palmak ta doi somriat vel an sen arin omni in Romano hian atar langa Brighton manager Roberto de Azerbi chuan a midfielder poimo hi achua arin thu soi to in Arsenal in zui viau ma sela an then om club Chelsea hian an chu pui ta sia Caicedo hian khoilama nge thutlukna asiam don achiang talawani Juventus chuan an player then khat thral tumin ruah manna an siama an manager Massimiliano Allegri ruah manna a club malam huna telve talawa soi Arthur Melo season liamta chi a Lona Liverpool zomba ka Chelsea in an ho Denis Zakaria le Leeds United in an ho US Star Weston McKennie te chu nipui transfer kongka hon lain lei thei an ni don anni baka hian Cuadrado le Alexandro te po Juventus hian an chhuatir dona Cuadrado hian a contract a mang zo dona chu wangin free transfer in a chuak thei don Sandro hian season khat dang contract ala nei awangin ani hi a contract anti top sak don nge leidu tu an omin shal emo leidu tu an amlo chuan kolzui loloa a contract zo huna chhuatir emo eng ange an thutlokna Sandro bi ka hian ala chiang lawani ma se tu naya khan a contract ti top chungsanga club lamnen in biakna an neya thutlokna ero an la siam lo thung Turkish club atang te po in Sandro hian dor tu anei ani ome PSG chuan Bayern in an ban tak Julian Nagelsmann chu an team kai hruai turatan laklu tumin in biakna po an nei tran to a Paris club hi ama ain an man mo zual ta hret bok a chan ber chu Mbappe chungchanga thutlukna hrual mum wat an du awangin PSG hian team kai hruai tu tur hi ti chian wat an du ani in remna ero la nei lo ma sela ma ero an son zel thunga Nagelsmann hian season thara PSG hi akai hruai mai thei Tottenham chuan Juventus atanga lona an ho Swedish playmaker Dejan Kulusevski chu lei nge an dua Juventus dorin indoor na po akal tuang review Tottenham lampo anin ring tok viawa Euro maktadoi somthum bor velin anin rem thei be seyania heta hian pekbel thei tur an bel arin ombok N'Golo Kante po in Chelsea a contract mangzovin Saudi Arabian lam apan don tange nge ni inalanga tuna hian Al Ittihad chuan Kante hi atamzoka in rem na nei pui to in ti felma ba claim te lian tham tak po ni to lo chau aom to a in rem na tluan tling nei turin in biak na kalme ka amor an bok fel lek lek to Kante hian Al Ittihad hian kum khata Euro maktadoi za a hlo don ni in report ania kum sang ni somni panga thleng dai contract azia arin ombok
Saudi club in Kante an lak lu tur thu chua an siam vat be se ani to a chu wangin Kante hian European football a chua san ve don ta ni in alang season liam ta German club Frankfurt attacking midfielder poimo Japan player thang duang kum somni paruk mi Kamada chu AC Milan in lak lu tumin an helmeka Kamada hi free agent ani awangin free transfer a lak lu thei ani don bok nen Milan hin rem cha na lei an tum hlea ma se in rem na an la nei chi lova heti chung hian Asian player Kamada hi Milan in ro man na an nei te dong song turin ama lam chu a in pe thokhat to viau in rem na an nei zui mai po abei sei om Tottenham chuan Leicester City player poimo James Maddison le Harvey Barnes te chu lak lu an tum ti thuleng om ma sela he thu bo sai lai thleng hi chuan Spurs hian official in deal na an la thelut lo Cristiano Ronaldo khelna Al Nassr in an ban tak Rudy Garcia chuan Napoli a in kol don ti achiang ta a Roma le Lille te po lo ka hruai to thin tu hian Italian champion Napoli a Spalletti mun ruak a no khat don ani Inter Milan chuan an goalkeeper Manchester United nena soizom Andre Onana chungchanga United atangin deal na an la dong lova hei wang hian United hian Onana hi an hnai ri vak lo Arsenal in Kai Havertz lak lu an tumna konga mimal thila Havertz hian harsat na anei lem lova ma se Arsenal le Havertz a khelna Chelsea te hian in rem na an la nei lo thung Kai Havertz samana hian palmak te doi somsari panga tal sen angai do ni in alanga hei hi Arsenal tan thil ti harsatu ber animek Bayern Munich ne na Kai Havertz hi an leidu ani chuan ti in a lei theina zat thriatir an ni to boka ma se Bayern lam hi an langoi ri tlat thung Real Madrid eroin Kai Havertz lak lu tumna an nei to lova 100% in an ban san fel to PSG point an squad 6 soyan tum viawa tuna an ma chhop zinga an defender te khoi cheta player thar lak lu an tum hle Bayern Munich defender tha Lucas Hernandez chu Paris club hian min tumin an beidona tlar hnung lam thom phuina tura ngai poimo masaka French defender hi an nei dona deal na po an thelut nai Arsenal chuan palmak te doi somria tin Declan Rice lak lu an tuma ma se West Ham in hei hi an pom theilo palmak te doi za tling lo chuan Arsenal hian Declan Rice hi an lak lu thei arin om lo hlea West Ham lam hi an duna an chiang viau maya don hiam an harfu ni in alang BBC in transfer thuleng ala khom atarlan te hi soibelta ila Telegraph in atarlan danin Manchester United Manchester City le Chelsea te chuan West Ham midfielder kumsomni palimi Declan Rice chu lak lu tumin ma an la vele dona Declan Rice hi Arsenal in lak lu tumin palmak te doi somkwa a lei West Ham hne na an dila West Ham lam hian an lo no sakni in atar langani Times in atarlan danin Arsenal chuan Brighton le Ecuador midfielder poimo kumsomni pakhat mi Moises Caicedo chu lak lu tum hle ma sela ngai poimo bera an nei lo thunga Arsenal hian ngai poimo bera Declan Rice nein Declan Rice chungchang an ti fel ma chuan Caicedo lama hian an insorbing tak thei ri lo ani Sky Sports Germany in atarlan danin Caicedo chuan Chelsea zom turin thutlukna asiama tuna hian Chelsea nen indorna an nei meka in remna tluan tling an hnai to viau ani Guardian in atarlan danin Chelsea chuan Inter Milan goalkeeper Andre Onana kumsomni pasari mi lak lu an tumna konga Manchester United chu an elpui ngai dona United hian goalkeeper lak lu an tum zinga Portuguese club tha Porto goalkeeper Diego Costa kumsomni pathum mi chu an la tel ve ran bok Football Insider in atarlan danin Newcastle chuan Arsenal Scottish defender kumsomni paruk mi Kieran Tierney chu lak lu tumin ma an la zela Newcastle hian kar tharlo om tura hi chuan deal na official taka thelu an tum ni in atar langani Melin atarlan danin Manchester United nena soizom ni mek Rasmus Hojlund chu Chelsea in an chu puidon ni in alanga hei baka hian a khelmek na Atalanta lam chuan transfer fee atan palmak te doi somli panga aya tlem lo an chiarani German chanchin bular built in atarlan danin Borussia Dortmund chuan an player Louis Ike Gundogan Manchester City atanga lak le an tumna konga anin hnuk dog ni in atar langa heti la hian Arsenal chuan Gundogan hi lak lu tumin ma an lak chhun zom zel thunga Gundogan hian season kalmek thleng bak hi City a contract anei lova
a contract hi a Poseidon nge don lo ti a chiang lo bok kum samthum pahnih mi Gundogan hian hel tu ala nei hrol hle Spanish chanchin bumi te tarlan danin Spanish forward Alvaro Morata chuan kum khata euro makta duai somnga lo turin Saudi Arabian club Al Taun atangin somna adonga kum samthum mi hian apom don MT ala chiang lo Melin atarlan danin Australian club a khel mek Japan striker thang duang tak Keito Nakamura kum samni pahnih mi chu Borussia Dortmund Liverpool Aston Villa le Burnley te chuan lak lu tumin anin chu mek ani ole khati chin kha tun tuma kan soi thei chin chu ni phot sela soi to ang khan he topic hi chun zoma update zel kan tum don ya